obasuka bayidudula Wasuka lokho waphela unyaka ukhuzani Mpungose idlamleze uyayitetela i-album yakhe entsha ka-2025 esihloko sithi Inhlanhla iza nebhadi iyaphuma ngalo lolosihlanu lomhla ka-21 kuNovemba ngo-2 emini izotholakala kuwona wonke ama-digital platforms asidibane khona yavela abatine ebethi bayithatha mshana yavela abanyathe yavela abahlukumezi yavela yanenkaba awubebethi bayithatha obasuka bayidudula obasuka bayidudula obasuka bayidudula obebethi bayithatha mshana